Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Anđe i danas se selimo u moju kuhinju jer pravimo vrlo ukusan voćni sladoled. Pa hajde da počnemo. Treba će vam plazma, med, zaleđene maline, 2 banane, blender, 2 velike kašike, 2 male kašike i 3 činije. Prvo sameljite plazmu u blenderu. Zatim ubacite mlevenu plazmu u činiju. Onda ubacite maline i banane u blender i zasladite medom. Na kraju u činije sipajte plazmu i preko nje dodajte vaš sladoled, pa onda pospite još plazme po vrhu. I to je to.